Munhu wa mina u ni endla yini ke? Nsati wa mina u ni maka yini ke? Loyi Sabawa u swi teka kwini ku na xivati nhlaneni? Lo Makasani u swi teka kwini ku na xivati le ndzhaku ka tsolo? Ahe, mina iza swa ka Chauke aka YouTube channel swa ka Chauke TV. Ni ba mandla ni velela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber na vanhu lava va supportaka channel swa ka Chauke TV na ku landzelerisa hi ndlela yo fana na le ti video leti va ku ti uploadini na swikhensa. Ni ba mandla ni velela ka n'wina. Mi nga hlamali ngopfu loko ku va na minkarhi yin'wana leyi ni endlaka ti video ta mina ni ti endla ni ri le movheni hi ndlela leyi Vatsonga i timhaka ta minkarhi eminkarhini yo tala mi kuma ku a na nkarhi wo tala, so ni decide ku I know you know what ni kwala ni nga ta va ni ri kona as long as mi kota ku mi ni vona, hi kota ku mi ni twa na voice ya mina mi yi twa. No avoid leswiya swo master Xitsonga analyst swa ku ni vulavula mi kha mi nga ni voni so mina a ni lavi ku tumbela ni lava ta ku mi ni vona straight hi ndlela yo fana yaleyo. Vito ra mina hosi ri kulukumba ra Vatsongo hi mapeletwana ya rona. No a hi ngheneni la ku endla analysis ya ngoma ya Hennessy featuring Manflow. Loko ngoma liya yi ri nsati wa mina u ni endla yini, nsati wa mina u ni maka yini, Makasani u swi tivisa ku yini ku u na xivati ahlaneni, Makasani u swi tivisa ku yini ku u na xivati endzhaku ka tsolo. So hi ku twisisa ka mina Mr Hennessy a nga vulavuli hi xivati lexi nge le tsolweni xi nga le ndzhaku ka tsolo kumbe xivati lexi nge le hlaneni. U vulavula hi swilo leswi nga tumbela ku Makasani u swi tivisa ku yini swilo leswi nga tumbela. Leswi nga tumbela hi vulavula hi swilo leswi maybe hi nga vulavula hi xirho xa n'wansati kumbe hi vulavula hi maendlelo mo karhi ma n'wansati loko ku kha ku endliwa timhaka ta masangu. Mara loko ngoma liya ya ha sungula swilo leswi va swi nge za swi twala ngopfu ku ri ku la ta vulavuriwa hi yini. Ya twa information leyiwani kumbe mahungu lamawani loko se ngoma yi ehlanyana. Ku Makasani u swi tivisa ku yini ku me ni munhu wa ka dokodela, ma vo. So laya loko na ha ku twa ngoma liya a ni byi ku i dokodela maybe a nga va kha vabya misa luya mavabyi mavabyi me le ngatini na swin'wana na swin'wana. So loko mara se yi khupukanyana yi ri Makasani u swi tivisa ku yini ku a wu ringi la ka mina. Loko hi vulavula ku a wu ringi ka n'wanuna hi vulavula hi n'wanuna loyi a tsandzekaka ku tsakisa n'wansati wa yena, n'wanuna loyi a tsandzekaka ku tsakisa nsati wa yena kumbe ku hlangana na n'wansati loko va endla timhaka ta masangu swi va kahle. So loko se ri fambanyana ri Makasani u swi tivisa ku yini ku me ni munhu wa ka dokodela, ni munhu wo hanya tiphilisi leri ngo i munhu loyi hi vulavula ku i munhu loyi a hanyaka a ri na mavabyi lama ma chukela. Ku u swi tivisa ku yini Makasani ku me ni munhu wo hanya tiphilisi na chukela, ma vo. So ku tirhisiwa masivi hi Hennessy na Manflow. La Manflow va nga va ti hlamulela vona hi voxe ku ri okay ni nga hlamula ka ta mina lexi nga endlaka i ku siku rin'wana a ni ri le ku kukuleni loko kha ni kukula ivi ku ba moya and a ni beleceka. Loko ku ba moya ivi misa luya a henda a vona xivati lexiya. So ivi se n'wansati sa swi nga ku blame ku mani n'wanuna ku hayi siku rin'wana ku ta ku ri n'wina mi nga vula loko mi dakwini mi vula hi xihoxo ku n'wi mi hanya tiphilisi mi tlhembula na timhaka ta xivati ku ri mina ni na xivati xa so n'wina mahungu ma pfuta la ka n'wina. So loko hi vulavula hi ku mahungu ma pfuta ka munhu hi vulavula hi munhu loyi a byeliwaka xilo ivi a xi khoma a xi hlayisa for nkarhinyana ivi endzhaku ka nkarhinyana a tsandzeka ku xi khoma a byela van'wanyana vanhu. So that's why hi ku munhu mahungu ma pfuta la ka wena hileswaku xilo lexi pfutaka i xilo lexi xi hlayisaka swilo mara ku va ku ri na swin'wana switsongo xi swi humesaka kwalaya ma vo ka leswiya swo tala swi nga hlayiseka. So that's why ni ku hi vulavula hi munhu loyi a khomaka mahungu kumbe a khomaka xihundla mara
a kota ku a tlhela a tsandzeka ku xikhoma hinkwaxo xi helerini ku va na swin'wana a tlhela ka swi chumbutela ku vanhu. So that's why hi ku mahungu ma pfuta aka munhu hi sweswo pfuta la ka n'wina ma vo. So hi ku twisa ka mina ngoma leyi va la hi n'wansati na n'wanuna laha ku nga huma xihundla kumbe n'wansati a nga bayiziseka a rhandza na xiyisa and then loko a rhandza na xiyisa u rhandza na xiyisa hikwalaho ka xiyimo xa ku n'wanuna wa yena a nga a kuku a wa ha ringi kumbe a n'wanuna wa yena a nga ha n'wi tsakisi le ndlwini. So ngoma leyi va la hi sweswo ntsena ma vo. So it's a good song, i ngoma ya ku dyondzisa, i ngoma ya ku rhandzeka, i ngoma leyi nga na content yintshwa kumbe yi nga na mahungu mantshwa hileswaku ku create win hi ndlela yin'wana dangerous ngopfu. So ni nga ku big up ka Hennessy na Manflow hi ndlela yo fana leyo no twa nga ku Hennessy u hi pfuni ngopfu na ku swi twa ku voice ya Manflow ha yi dinga aka music wa Xitsonga hi ndlela yo fana na leyo. So ni ta kombela ku mi nga rivala ku subscribe aka channel swa ka Coke TV n'wi mi sola ku solani ni kota ku twa na mina ni ta kota ku dyondza hi ndlela yo fana leyo. He